Hani hai lamsogo joto ani viewers rokno ani channel sikla jorani phano phari ang hai hai norong ni thani tini video ko taltui phaipika thangnai kokrim hai tinin video bo haino mo hai nangnai जों mungsa srungjaknai kokthai जों tini ukhna layano kok ang puilaono request khayano ani sathani bo jodi no saya suero tongkhangke norok na khalajari phari जों video ni kokthayo जों raisai thanglayano tinin kok khamo hai Sini Tripurani joto sai painting kereng fudo borok khoroksa painting kereng bo painting senam kahano naitho khlai mane bini jorati ekbare best painting khlai bo kaisa senam ka senamai botam kha hin Agartala ni u ko Sukuntola market aro to borok kabangma kuthumani jaga a picture na kaisa bo frame khlai ar jaga berai rikhano tai tolao soi rikhapu o photo o judi no kono sayarok kebu nukhangke boro jaga mistake tong ar jaga mane dagri ridikhnei tolao note mo soi rejakno enke bo abo phungo photo berao hno enke sari ka thang nai khabu thang nai nemba sida a photo kuplung bui mane 100 tan sai kabang dagrejakno arbu saya haitai ko hangge ba photo no a buini jak dagrejak kabang man nogoi bo sida mogoi nogo phiro kahano tai bo painting khainani yakari rigra khani sau tange himale bo mane khaba saliata bole bini joratei bo best ka sanama se buile sida arbu saya kabang ma a photo ganangi daganang sing thangsu hangge a je painting kerengni buma wana jakhani sau bu salano painting khaiman nuklia hingga tamni bepar nei nai nemaba amhai bepar hingga buma kaisa bono kok sakapu baba nungtai kisa kaham ke painting khlaipidi tai abono hai a jaga berai rifidi tamkhe tolao kokthai simani abono judake seiri dihini sakahano hingga buma ni kok bai a painting kereng botaisa kahama khlai bo painting khlaipika tai aprka tolao haini seiri kano je of painting of photo o je saya nugnai rok je jagao saya nugo ar jagao correction khlai redi ni seiri khapu aproke abo hani same phungo na photo no berai ri khano photo frame tai sareu thang nai khapu nai nema ba aproke photo o kaisa phana dak khlai ja krei hino ekdom photo kusung e aproke buma sagata nukhada baba Jefru correction kok phayo boro jaga derajak tong hni jefru o kokno jefru suijak ongkha aproke kebo omno correction khaimane krikha hainei buma bsalan sakhabota hingke story hai hingke to mo asungno tamke oron tuising moralization tam man kangke mo hai nadi jefru sini life o sing podre pod samung sini janajar filo sing samung khailayo saya no point out khaine ningkangke joto borong rungu joto borong nugo nini feel ni samung ya phanangthung u kaisa kok tongin diba football thungnai rok ni sai naine rok sirung kugu ma hai am haita hangka a painting kereng je bo thaske seika a joto borok de painting rungkhana ba tobu saya no phunungna ningkangke joto nurungu phiaba jefru abono correction kok phaika next time nuo a correction pruke kebu khlaina kereng kerika thik sini jibono nung je kono samungo je kono feel nung je pro samung tangai dongnai nung dunia ni kok bai nung khata bai tangai hingangke dunia nini saya na ke borok podre porkhe nugu phunugui man phiaba nini a saya no do thamogla hne himpruke kebu maya awon bagai nini feel ni samungo joto palni advice bu nung nana ta thangdi tangai hingangke nini feel ni samungo nung saimano tai nini filo je nung kam khlayo a feel ni borongono nung advice nana khe naimano phiaba joto borong advice na khangke singmo hakeno discourage ngmo disappoint ngmo hain bagai phadi sing life o omhake srung layano chini thaniwo saya nugnai khe kabangma phiaba correction khlaimana hingangke kebu kuri phadi mosokna ani tinin video ani o video tui khe kisi sa sukphano ang Simon norok tai bubusi mangkhana kisi sa sukphano srungjanai tongbla hne norong khao judi no mane wan songmani phaiye thangkangke
o video ni bisingti khlaino rok subscribe khlailedi share khlailedi tai sajakma sajakya jodi comment khaina mujung khangke ano comment khlai saimono asana hambai next time no rongbage hain hai serengjakna video tubi phepinai hambai.